Hola, zuek, zen moduz, superraspaldiko, y tanto que superraspaldiko, bueno. Kontaukotzuet, nora goia zen, porque jantzitan nago, bergaran, alkampo batxe baldu dabe, eta, klaro, ikusen bihu, ze dauken, porque, a ber, nehun naiz, behin, nire aitakin. Eta, gauzitak edari, baina, TikToken ikusi dut, darela, gauzak euro bat egin gaitxik, orduan, pues joan biaga ikustera, a ber dare lehenengo, eta bestela, pues a ber, gauza ikusten ditzugun. Eta behiru, ya que estamos, erakutuko duetu larretxoko maravilloso honek, regalau induztela eta diela txulizimoa. Eta ben daukau, napetz nire hoia inbaditzen. Ez que, bueno, kreston zaparradia diardu, ondo jantzi biaga, eta bagoiaz. Hola, entzen naiz etxera, melauta, super gaizki pasau dut. Osea, une arte mobiak negonez grabatzen, Oin ikusiko, zela daren nire galtzea ardixak, porque egon bia dia, nago zero izertitxuta porque torri naiz, hola bola bat inda ez bustitzeko, osea, daukat prakak, osea, blai, bueno, ez da ikusten, baina dago hau dana, osea, ez que super gaizki pasau dut. Jarri dut hemen kamaria, zapatak entzeko. Fua, txabal, que asko prakak. Bueno, hemen daukat poltzia, nire amak erregalu zutara, que es impermeable. Berak ez dauk es precioso, baina nire ustez ez. Ama, ¿algo que decir? Que me encanta. ¿Me vas a enseñar tus gafas nuevas? Ah, sí, tengo gafas nuevas. Ah, ya, de chulita. De chulita. Bueno, erakutziko tu heterosiotena. Ez heterosi gauza asko, porque, pues no. Bueno, lehenengo en orden de que voy sacando. El vestido está chuchietan que no tenía visto hoy de las espaldas. En plan, pack. Mamá, ¿tú te acuerdas de Jumpers? Sí, los jumpers de toda la vida. Pues eso, pero ahora en pack. Bueno. Gay show. Chifles con sal. Que da plátano frito con sal. Agujas de mogollón, tía Isaac. ¿Te acuerdas, Ama, el plátano frito? Sí. Luego probamos. Muy rico. Hoy, hau, erosidotxe, aurrekoan nire lenguzineakin, ustotxa lagarokin berbetan, ingenun berba, ez, izurra, iratitan donikin, xexo komunikazio. Packagina da horroroso, porque, pues, hautxan cambia el packaging, da, barrita crujiente con chocolate y caramelo, mítico Twix. Gero, hau, nire aitai que le va a encantar, Forbu Gourmet, chocolate intense. Hau ikusi dut TikToken eta berez, en vez de chokolatezkoa barrutik zegoan destratxatela, baina guna izenean ez zegoan. Orduan, nire aita chokolate belta legalta, eta probauen gau, nire itakin, si se anima a aparecer. Salsa de miel y mostaza, euro bat balio zebalako eta gazta guintxalako txekua, a ver qué tal está, dauka koloria oso intensua, a ver se moduz dagoen. Gero, nire aman akordau nahiz eta mango congelado, es que euro bat balio zeban. Una pinza pa'l pelo o la cua, nik ez dakitela jartzen, baina nire amak jakingo da bela. Estas que te pones así. Tipo señora. Tipo señora, bien. Cucharas medidoras. Ah, es que mira qué bonitas. Es que chuli. Reacción. Ama. Que pide super politxak. Erabiliko ditxuten, pues ez dakit, porque sukaldean naiz, pues más bien horrorosa. Ikusiko ez nioten zuten ineban azkenean kolaborazioa. Bueno, dut mozue hemen zeratia nire madagola arrautza bat fregitzen. Ineban helabak probatzen, eta ikusi dut hau de Lotus,
que beitu que pintaza. Eta ba, probauko, hau TikToken probaukot. Eta, bueno, resulta, y acontece, ino dela rosa, baina inot gutxi. Orduan, nik kostienten inten gutxi indotela. Eta erosidot un plato preparado de tallarines al wok, porque me encantan. Pintia, bueno, sin más, dices de pinta. Eta probauko ditxugu, a ver si me daren, porque niri tallarina kolakoak me encantan. Orduan, bueno, nire bezu itxe egun ezu bat, kolako janaritxa jaten, en plan janari preparaua, ba, komentau edo eman like asko. Eta orduan, ba, ingo, vale. Eta hori oina probauko, eta gero postria hau, porque TikToken probauko el agua. Así que vamos a ver qué tal está todo esto. Bueno, platera da munduko satarrena, baina bueno. Hau da, la pinta que tiene sartainan berotu ditut, oza, sartainetik pasau ditut. Eta beniko zuko, a ver cómo saben. Bueno, daukat kamaria jarrita uran gainean, porque es que me da pereza tripodia kartzia. A ver, venga. A ver, evidentemente ez dia munduko honenak, baina honak dare. Hori bai, zeuken repollo edo hori eta nik eduen jat, pues porque no me gusta. Bukatu dut bazkaltzen eta nago pixkat, orduan erabaki dut lagatzia chips de platano horrek beste momentu baterako. Eta honi probauko honik, wafers eta las barritas crujientes. A ver. Igartzen da honek diela gourmet, porque packaging nada más high class, diríamos. Torten diablan, pila bat barrita. Ona dago, baina da super intenso. Bueno, honek ikusten dugu, kanpoko packagina dala berdea, osea, bai, berdea edo gisa. Eta barrut, diablakoak, ez dakitzen bat etortzen dian, horixak. Enanuak dia, como podemos comprobar. Pros, karapelo asko dauka. Kontras, hemengo barkilloa dago super txarra. Jangarri dari, oso jangarri.